uze kube phakathi ayunqamuka lento yethu itawuma kube phakathi. Haleluya. Sanibonani bathandekayo egameni laJesu. Siyambonga uNkulunkulu sosiholile. Siyabonga nawe ukhona. Lokucala kuba khona siyamemukela. Ngagama mina esibongo. Siyabonga abazalwane. Sibonga kuba khona. Asicizelele ke bazalwane ukuthi namhla baye bathi Palm Sunday. Sicala livikile uhambo lwaJesu lokuya esiphambanweni. Walicala ngaleli langa leli. Nakathi kubafundi bakhe asambeni eJerusalem indodana nayifika khona etawunikelwe etandleni tetoni ebulawe. Kwaqhubeka ke kwaze kwaba isikhathi labethelwa ngaso. Wangqwatshwa wavuka. So siyayiphetha ke next week Sunday na celebrate ukuvuka kwakhe. Ngicela ukugcizelela ukuthi leti inkonzo dinga Jesu. Dinga abantu bazalwane. Dinga Jesu. Nelithando lwakhe lasinikela wona esiphambanweni. Kude lokunye. Nasihlangana nje so celebrate kufa nekuvuka kwaJesu. Yena yedwa. Ngaloko ngabasihlangana. Wasizuzela ke kuphila usho njalo umhlabeleli. Asambeni ke bazalwane nje basekumenyetelwe siyohlangana lapha ekutsimleni. Sikhonde uNkulunkulu. Sikhumbule kufa nekuvuka kwabantu bazalwane kwaJesu. KwaJesu. Singayi ngoba kunagama, but siye ngoba siyokhumbula kufa nekuvuka kwabantu bazalwane kwaJesu. It is all about Jesus. Hallelujah. So ke sayibonga ngizambonga uNkulunkulu. Galatians chapter number 1. Ngicela sifunze verse number 4. uJesu wami uyaphila ngiyakwesa bantu gazi lakhe igazi gazi lakhe lingingo indlalifa Jesu wami Jesu wami uya yokwesa bantu yokwesa bantu gazi lakhe igazi Hallelujah. Angathi noma kwenda mina every time ngisenkonzweni ngibale kuthula lengakwadi. Thula le kwendlula nami lengakwadi siqhamukaphi. Ngiyathandaza inkosi siphe lokuthula. Amen. Galatians base Galatia 1 verse number 4. Nguye lo watinikela ngenxa yetono tethu. Watinikela ngetono tethu. Kuze kuthi ngensandvo yaNkulunkulu longibabe. Ngensandvo yaNkulunkulu longibabe. Asephule lesikhathi lesibi. Asephule lesikhathi esinjani bazalwane? Nguye lo watinikela ngenxa yetono. Nokwensandvo yaNkulunkulu. Insizathu ukuthi asephule lesikhathi lesibi. Amen. It's in New King James. Who gave himself for our sins? Who gave himself for our sins. That he might deliver us from the present evil age. Present evil age.
according to the will of our God and And Father. this is according to the will of our God And and Father. Father. Lokuthi atinikele kuzasikhulule, it was according to the will of God. uNkulunkulu asibusise bazalwane. Paul ubhalela abaseGalatia bandla noma ke mabandla aseGalatia. Kunenkinga latama kuyiqaqa kwekuthi emaJuda laqhamuka emuva emthethweni waMose. Labekade ukuthi kumaintain abudlelwane babona uNkulunkulu ukuthi kuqinwe umthetho lothide. Kwendlule kuhlonishwe iSabatha. Kwendlule kunakwe kudla lokudla babangadli nje noma ngabe yini. Nakuhlatshwa silwane sakhona kwakumekwa sure ukuthi sihlobile asinangadi. Gezwe kuphonjiswe before kudliwe. Funa kumithe standard lesithide. Kuze kubonakale ukuthi ungumJuda ongempela unebudlelwane naNkulunkulu usokwe. Uma ungakadendile into lethu lamaJuda ke athi ngeke akwemukele kahle ukuthi ungumzalwane noma sowukholiwe kule nkolo yeKristu. As much as lelivangeli sesilemukela ngekukholwa bathi ke laba, but you still have to keep the law. Qine lo mthetho, na ungawuqini lo mthetho ngeke sikwemukele. Nje iBhayibheli ithi Paul kuze kube lula hayi ngoba kwakusho umthetho. Kwabitha thamsoke eTimothy. But baningi abantu abangazange basokwe. Batomukeleka kule community. uNkulunkulu angakakumisi ukuthi bantu abasokwe kulesikhathi leso. But ngoba labantu bafuna wende njalo basaka emukeli kahle lenzaba yaJesu ekufanele kuvuka kwakhe. Bathi ke landzela lo mthetho. Ubhala ke Paul to correct that. Uthi ayisesinjalo lenzaba. Nyalo lento sesiyemukela ngekukholwa. Kusoka lesisokwa ngako ukuthi lesekusenhlitiyweni. Asisaqhubeki sibe nebudlelwane naNkulunkulu ngoba sigcina umthetho. But ngoba sesikholiwe. Lento lena ide buhlanga irace. Noma ungumJuda noma ungumGreek sesiyafanana. Noma wesilisa noma wesifazane sesenda njani manje sesiyafanana. So ke ngomukeleni ngemaGalatia ukuthi lento ayikho ngegcina umthetho wokusokwa nekudla nako konke lokhu, but indzaba isekutheni uyakholwa yini, ngoba ngako lokukholwa sesendiwe saba munye kusho kwaPaul nje labaseFesu ngaKristu. Nikhona bazalwane ucorrecta lokho ke Paul. But nakaqala lo chapter 1 uqala ngekuthe introduce yena nawufunza verse number 1 ukuthi lencwadi ivela kimi Paul umpostoli waKristu longayi ngokwentsandvo yemuntu but ngentsandvo yabantu manje yaNkulunkulu, ngoba kuze kuthiwa umpostoli kwakune standard lofuna usimithe. Kwekuqala nje ukuthi wambona Jesu wabathutane naye. Kulandzeleke nalokunye ethi wafunza iswa naloku bese ke lamaJuda akunike ama credentials ukuthi cha uyaqualify kubitwa ngempostoli. Ngiko ke Paul athi akuyi ngokwentsandvo yemuntu but by the will of God. Mina ngakhethwa uNkulunkulu. Ngoba lenzaba yekhethwa uNkulunkulu bazantu kwaye nathi silibandla funa si understand ukuthi sifuna sikwemukele ngalendlela uNkulunkulu lakumise ngayo, kunendlela thina lesikumise ngayo ngoba God first kwasho isithi nesilandzela ngemuva. Nasakumisile uNkulunkulu noma ungetanani lenye akufuneki ibulale lokusumiswe ngubani manje uNkulunkulu. Dlamini M uthi nabam interviewer TV lo msindvo lokhona emabandleni lamalanga, you would be surprised ukuthi awusuke eBhayibhelini akubangwa nelivi laNkulunkulu, ukuthi kubangwa ema standards, ema policies, ema constitutions lamiswe bantu and affecte lokumiswe uNkulunkulu kusuka elithulu letulu. Close quote kwasho bantu. Uthi
uthi ke Paul akusike insandvo yomuntu lengiko mina kungensandvo yabantu bazalwane yaNkulunkulu bese uthi ke kuthula nemusa lokuvela kubabe uNkulunkulu nendvodzana kaJesu Kristu uyababingelela ke nasabasalutha labantu usebenzisa leligama la grace and peace ngoba labantu bahlangene kunemaJuda nema-Gentiles and emaGreek nakavuselana wona ayusebenzisa kakhulu ukuthi grace be with you kanti emaJuda wona athini manje peace be with you uthi ke ngiyanibingelela ngokwemusa nebubele baNkulunkulu ngoba sesihlangene because nathi lokhu sikhona la kungenxa yegrace yaNkulunkulu ngaba sikho la basho umuntu ahlabela haleluya kuthula akubekini uthi awubekile umusa nekuthula kuvela kubantu manje kuNkulunkulu ongibabe nakuKristu yabahlanganisa but verse number 4 bese uthi ke lo Jesu he gave himself up to atone for our sins watinikela lithi ke leswathi nguye lokwatinikela ngenxa yetono waba inhlawulo yetono tethu ngumani wena lokho bazalwane nguJesu ngicela ukusho lamhla bathandekayo kude umuntu lamhlabeni nasezulwini noma ungaya kuphi indzawo ngaphandle kwaJesu lowanikela iphila kwakhe ngenxa yetono tethu kude noma ngathi wa spiritual charismatic uncarnal unjani ngeke futhi akazange sikatinikele ngenxa yetono tethu it is only Christ ngikwathi nguye lo watinikela ngenxa abantu bazalwane ngetono tethu what a gift sinoma tono ukuthi ngaka semhlabelela kumanje he paid the debt he did not owe watinikela ngenxa yetono tethu nguJesu lo hlabelela kwathi nguJesu kuphela thandaza ke kuye and it is all about Jesus ngibo ke nathi lo nyaka sithi nothing but the ngoba watinikela kuphathandekayo isiphambanweni nguye yedwana futhi labaphangi bebalaceleni noma lo mnyagcina aphendvukile but bebangayikho ngetono tethu bangetono tabo nguJesu kuphela watinikela ngenxa yetono tethu haleluya athi Paul nakatshela abaFilipi athi abelingana naNkulunkulu but akashongo ukuthi into yenkonkoshwela but wabeka phasi uNkulunkulu bakhe wehla kwethe emhlabeni wafa kabuhlungu afela tono tethu usike nguye watinikela ngenxa yani bazalwane yetono tethu waba ngumhlatshelo wetono tethu esiphambanweni athi umhlabeleli sasimele ukufa uJesu wenda njani bazalwane wasifela bese uthi ke Paul eniloko kungentsandvo yabantu bazalwane yaNkulunkulu Jesu wasifela ngethu lwatinikela utinikelelani Jesu ukuze asephule to save and sanctify us in order to rescue and deliver us from this present wicked age and word order. Siphile kasi lethi Matima wazana washo njalo Paul nakatshela Timothy 2 Timothy chapter number 3 wathi manje mara ngeligcine kwafuthi kathi ethi njani manje lethi Matima uthi ukuze asephule dimbi lethi khathi lethi bathandeka ukuthi kasi njani manje lethi khathi lethi dimbi and it's a pity ukuthi dimbi everywhere phumele event dimbi ungena ebandleni dimbi uyakubusiness kubi ungena ekhaya kubi lesimo la ngaphandle sibi kaya makhaya kuyalibiwa kuyakhanyana kuyadivorcewa kuyashaywana kuthiwa yonke lenyakanyaka uphuma kubusiness kuyadojwana kuyabulawana kubangwa ibhizinisi ungena esontweni kuyahlithiswana kubangwa lethole ngesiyo yethu yaNkulunkulu no ukabanga nakento yena kwaba nje ngona lani bathandekayo kungaNkulunkulu la ubi enkosi ayisiside kule khathlethi njani bathandekayo dimbi umuntu omusha dimbi umuntu omdzala dimbi konke umuntu dimbi ngeke Jesu akhala singabe indvodza lemna ibuya ukhanza kusekhona nikholo kuba ikhathi dimbi ngathi ngikhumbula phona sasingakuthi hloleni nini uthi niseme khona niqinisweni ukuze sephule ikhathi njani bazalwane lethi dimbi Bibile livelele ngingabona khona ku social media bafundisi bakhamana esontweni emhlikihla bakhala amanqindi kubangani kubanga indlela ngasiyo yethu boss Jesu wathi I will build my church but thina bafundisi aseselethu leli bandla lami leli bandla lakithi leli sekwakithi where is God
Ubani wafela libandla ngaphandle kwaJesu? Leli sisibanga kangaka. Khazi khala incindi ngimangele mina. Banga into engasiya. Kwamazi ngaphala ku status sami ngathi angiyibanga into engasiya. Sina katheni besibanga ibhola mbazi. Sekhaba ngathengela ibhola ambe groundini bacheck elifukele groundini indlala baye bangalini beke 5 rand. Ngithi ngiyabona athi nyadluqa ibhola yakho uthi ayisengiyavaya majida. Shilo umdlalo wakapheli balathi bonela yami. But not with the church. Baba sebuya phela bakunqenge buya phela ngesagenya hayi ngisafuni ngotheka labanye awufuna isodlala kodwa atibonela labo ukuze sene njani bazalwane asephule kulethi khathethi njani manje lethi bese uthi ngokwenzandvo yabani manje yangu in accordance with the will and the purpose and the plan of our God and Father. Bengiyahlabelela ngabe ngizikusize Nkosi yami. Ngalahlekelwa i-purpose, plan, will of God the Father. Ekuhambeni kwami konke. Ngiyathandazela. Hallelujah. Usike Paul bathandekayo, nguye kuphela. Nguye uJesu kuphela. Enishumayela yena sitshumayela thina. Enelive libi leli, yathi nelive libi ngize ngikhumbula baseRoma. Quick Romans chapter number 1. Utobona selive libi wala babeqathi ngakhani ngane kwane. Romans chapter 1 verse number ngicela sifunze ngesiswati kuba fast. Verse 24. Lento lekhunywa ngiPaul selive leli lasephula kulo Jesu libi kangakanani. Nawu utawubona sikwende ngani ngaphandle futhi ndekade. Ngakho ke uNkulunkulu bayekelele etikhanukweni letinhlitiyo tabo. Si awethu nabe uNkulunkulu omlaleli uyakuyekelela. Uqaba ngewena kuthi ukuvumele. Kanti ukwende njani manje? Uyekelela. Emkani kwentako. Emanyaleni nasengcolisaneni imitimba yabo. Emanyaleni nasengcolisaneni ini manje? Libi kanjalo ke leli veleli. Bayingcolisa njani lemitimba? Bakuculela iqiniso la uNkulunkulu balenda emanga. Bakhonda badumisa indalo kunekukhonda nedumisa umdali. Khona bena Lokuyena njalo. abongeka kuze kube phakade. Kuze kube nini bazalwane? Kuze kube phakade. Bese Ngakho ke uNkulunkulu bayekelele etikhanukweni letilihlazo. ingane letihlazo. Labasikati bakhona bagucula imvelo lengabe bayenda kulabadvuna. Kodwa bagucuke balalana bodva. Benda labe bangakadalelwa kona. Wazi libi kwane leli vele siphila kilo. Siyamjinga Jesu atosephula. Indvodza seyibona umfati endvodzeni. Izithi baby, this is my wife. Isho kulenye indvodza. Ngimadvodza odwa yilana lenkinga. Kanjalo nemadvodza ayekele kulalana nalabasikati. Kodwa adliwa inkhanuka asalalana odvana. Ngakho atfola sijeziso lesifanele kona kwawo. Kuza sephule kuleli vele njani bazalwane leli. Ngibodwa yini labesilisa mina ngivambazima. Leli vele sifanele show something le. Uqale ngalaba njani? Bathi banani bona? Ngakho ke uNkulunkulu bayekele inkhanukweni letilihlazo. Labasikati bakhona bagucula imvelo lengabe bayenda kulabadvuna. Kodwa bagucuke balalana bodvana. Bendala bangakadalelwa kona. Bendala bangakadalelwa kona. As much as they defend themselves wathi ngidalwe uNkulunkulu nje iBhayibheli lithi awukadalelwa kona. Ndomatane nje ishadana leye. Hey, sengiyaqabanga nje msulu nangimagodwa kami ufakele uneslevu. Ngamrima. Nani ngamrima? Rima bonke. Ngicangaqala ngalotho osungakoti la. Ngigcine ngalo wami sola bomsaphi lo mflo. Hayi nani ngamrima make mamba. Sibose wasangithalazela abantu batala ngitsumqaphatha wena. That's how evil the world is. Kuphelele lapho. Sengihlale phansi. Uthi angivumele nafunza liphepha ukuthi enhlangano babophela omunye alala nengulube.
uthi angivumela na ufunza liphepha ukuthi recently shoot last week babophela umyalana nenkomo. A handsome guy. Tintombi tingaka. Akasacela simbambise. Usukela yini manje? A cow. That's how evil the world is. Siyamjinga Jesu bathandekayo. Asambe somcelebrate. Jesu simena njani bazalwane? Libile livele libuya Joyce, buya nezwe buya. Libile livele. Ungabi happy umfana khona kathi ngisawuvakashela umngane wami ngiyawubuya late nami lakhe naye same sex ngoba ngentela kunakele. Enteka kunakele. Libile live.